Večeras ćemo predstaviti inicijativu za obnavljanje saradnje nekadašnjih gradova pobratima Kragujevca i Karlovca, a o tome razgovaramo sa našim gostom Marinom Bakićem iz Udruženja za razvoj političke zajednice i kulture iz Karlovca i predsjednikom Udruženja građana Miljana iz Kragujevca. Prvo pitanje za početak za Marina, dakle je potreba ta inicijativa? Svaki čovjek, pa tako i svaka sredina, mora težiti tome da komunicira se što više ljudi, sa što više sredina, da ima što više kontakata i da se na taj način oplemenjuje. Kao Karlovčanin sam primijetio da to u Karlovcu baš nije slučaj. Karlovčani surađuju sa gradovima, ali to je ovako dosta da ne kažem stihijski, a pogotovo sam to primijetio, recimo u Karlovcima gradu primjećujem da s njima baš i ne surađuje, a na ovogodišnjem proslavi Dana grada od strane gosti, udalnika, bili su jedino načelnik Pisarovine i zamjenik gradonačelnika Duge Rese, što je u redu, mislim, gdje su bili Alessandrija, talijanska koja je Kansas City, a Kragujevac, ne? Tim više što su svi naši gradonačelnici upoznali Sarajevo ove godine, pa mogli su i surađivati i vjerujem da će surađivati, jer to, ako postoji formalna suradnja, onda naprosto žudi za sadržaj. Formalno žudi za sadržajem i evo mi smo pokrenuli ovu inicijativu, da nismo mi za 2-3 godine ili neko drugi. To je čisto istorijski gledano, istorijsko razmišljanje, to je čisto tako i meni je jako žao što Karlovac i Kragujevac više ne surađuju zato što su biti, mada je Kragujevac veći, ali su slični gradovi kao industrijski gradovi i imamo recimo i mi tvornicu oružja, imate tvornicu oružja, da smo bili velikom industrijskom. Imate filmske festivale? Imamo filmske festivale, imamo ko što je ovdje Kraft, imamo etni jazz festival, vidio sam plakate da ima i tu jazz festival. Znači, u čemu je poanta? Ako postoji mogućnost suradnje, zašto suradnje ne bi bilo? Glupo je da nema suradnje, pogotovo ako postoji formalni sporazum da suradnja postoji, a u biti ne postoji. Tako vrlo jednostavno i baš smo pričali danas. Nek se krene s tim malim koracima, punk band iz Kragujevca u Karlovcu, Karlovački Kragujevcu ili izložba ili bilo što drugo. Mi smo krenuli sa programom na način da napravimo, i to je trenutačno u izvedbi, žao mi što nismo stigli prije gostovanja tu u Kragujevcu, da napravimo portal lokalni, malo drugčiji drugi, da se već i onako imamo novinarske poslove u drugim medijima, bio malo drugčiji i bio bi utemeljen na tome da mi donosimo informacije iz gradova prijatelja preko partnera iz tih sredina i šaljemo informacije u gradove prijatelji i ako imate razmjene informacije, onda imate i teme za suradnje. Znači, ne moram ja sad povlačiti za rukav Boca Ilića, naših etničezista, pa imaš u Kragujevcu etni jazz festival, on to može vidjeti na portalu, može se informirati i onda može i surađivati sa naš partnere u tim gradovima. Kako građani i vaši kolege gledaju na? Mislim, svi znamo da je bio rat, ne? Ali od rata je prošlo 20 godina, koliko godina i naišao sam na komentare kad bih rekao da idem u Kragujevac, kao šta ćeš tamo, neki podsmisi, ali uglavnom sam naišao i na pozitivne komentare, većinu na pozitivne, pa čak i od nekih organizacija za koje se u hrvatskoj javnosti smatra da su konzervativne, nacionalističke. Mislim, ja sam oduševljen kako je Matica Hrvatska, Karlovački ogranak, vrlo spremno pristala na to da nam donira knjigi za Narodnu biblioteku u Karadžić, možemo to kasnije sada ako želite. Mi smo donirali 2 kutije knjiga karlovačkih autora ili knjiga o Karlovcu
za Narodnu biblioteku u Karadžić, pa evo, to će uskoro biti u biblioteci, zapisano u katalozima, pa možete posuditi malo se informirati o Karlovcu na taj način. Mislim da je to jedan isto lijepi pogled u Karlovac iz Kragujevca. To nećemo napraviti kad odemo u Aleksandriju, jer oni ne razumiju naš jezik, ali vi razumijete. Kako je zapravo počelo, znači, prve prilike par meseci, stigao je na zvaničnu adresu Milenijuma vrlo interesantan e-mail ispred udruženja, odnosno inicijative Aktiviraj Karlovac, udruženja Polka, kako žele, eto, obnoviti neku saradnju. U civilnom sektoru, pošto naravno Marin je rekao jednu vrlo bitnu stvar, znači civilni sektor se po tome razlikuje od svih ostalih sektora, što je uvek korak ispred, mnogo su kvalitetniji, ali da kažem i mekšiti vidovi komunikacije, čak i u vreme kriza, čak i u vreme ratova i slično. I kažem, nije neuobičajeno da nam se javljaju, znači, iz regiona partneri sa, eto tako, predlogom programa saradnje i tako. Međutim, ovdje bi se posebno dopalo, jer su Marin i njegove kolege potencijali tu nekadašnju saradnju, odnosno obnavljanje, jer da podsjetimo, čak i u vreme ratnih 90-ih nikada zvanično nije prekinuta povelja o saradnji gradova pobratimi, znači oni su i tada Kragujevac i Karlovac bili gradovi pobratimi. Meni je to jako lepo zvučalo, da sam isto pokušao da se setim prvo kako to izgledalo. Šta zvanično izgleda? Evo, znate kako to ide danas, kad je 21. oktobar ili ne znam, Đurđevdan, dođu gradonačelnici, lepo se ispozdrave, slikaju, potom negde, ne ostavi Srbiju, to je javni sektor, nego kao mi ovdje, nego predstavnici malo se prošetaju gore i eto, posle dođu uzvratnu posetu. Onda koliko znam, sad navešću baš neki primjer, kažem da ne ispadne sve na tom protokolom, znam je recimo da je nemački reditelj Per Walter Polic više puta ovde dolazio, znači pobratim Ingolstadt, upravo nešto konkretno da uradi, da režira predstave. Gospodin Mirko Demić iz biblioteke isto zna da su dolazili su tako i same institucije kao SKC i slično znaju da ima tih uzvratnih poseta i programa, ali kažem, nama je trebalo nešto drugačije. Oni su jednostavno sami, Marin i njegove koleginice i kolege, hteli da dođu. Šta je ovo? To je bilo vreme Krafa. Prvo smo rekli, ajde, čisto ima nekih programa, mogu da nam pošalju neki film, kao što ćemo video materijal kasnije pogledati. I želim to da napomenem da uradimo nešto konkretno. Počeli smo od vrlo konkretnih jednostavnih stvari. Ove godine Kraf je manjinski i po budžetu i po temi manjinskih prava i po publici i po svemu, ali mi imamo definitivno najzaokruženiji program. Za ovih 7 dana su se po meni pričale vrlo otvorene, vrlo konkretne stvari, čak i zabranjene teme. Naravno, sve to možete vidjeti na Facebook strani Krafa i kasnije će biti na televiziji Kragujevac, ali jednostavno ljudi su govorili vrlo otvoreno, vrlo bitno. Ja sam danas razgovarao sa koleginicom iz Hrvatske, Lucijom i Milenom. One su sinoć imali sjajnu debatu. Znači, mi smo imali jednu informaciju o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, čak i u Sloveniji. Iskoristili smo što je Lucija slovenačka državljanka, tako da smo išli nekim zvaničnim kanalima, vrlo bi teško došli, hoću da kažem, do ljudi koji nam mogu pružiti informaciju. Onda smo krenuli dalje. Hajde da proširimo malo više, ponudili su nam poznatog karlovačkog pisca, pesnika, gospodina... Da, koji će da kasnije održati veče poezije. I meni se to isto sjajno dopalo. Hoću kažem, to su konkretni koraci. Sama ideja oko doniranja knjige, odnosno razmene informacije mi se dopala i to su zapravo te konkretne stvari. Gospodin Mirko Demić je nešto u startu pristao, nego što mu se to dopalo. Znači, sutra i kada mi, on i večeras, da kažem, poklonio nekoliko knjiga. To su te konkretne jednostavne stvari koje idu. Pomenuti gospodin Darko Risac je i sa, da kažem, tom drugom linijom, koja je po meni vezana za književnost u Kragujevcu, znači
književni program STC-a koji vodi naš prijatelj Gile, odmah napravio konekciju. Oni će se sutra dogovoriti, razmeniti programe, doći jedni drugima u goste. Upoznati su sa, predložili smo jednostavno, jer to je ti program koji najviše odgovara, naravno, mogli smo ih odvesti i u, ne znam, televiziju i slično, ali mi treba medija portal. To je jednostavno, da kažem, mediji budućnosti, odnosno web portal. Gospodin Kovačević iz Šumadije Presi Oban, naravno, pristupna saradnja, ja mislim da to već sutra može da se razveri. Znači, to su ti konkretni koraci. Sinoć su bili u poseti teatru, znači ne ona zvanična već kako ide, nego su se upoznali i direktno sa glumcima, pomlađom ekipom i tako, opet je napravljen neki kontakt. Malo su posetili i čuveni studio Češnje, gospodina Saša Vujića, kaže, možda zvuči da, ovo je ščaljalo, ali upravo se tako pravi kontakti. Oni će sutra razmeniti programe, ne moramo čekati na fondove Evropske unije da mi konkretno nešto uradimo. A za razliku, kažemo, od drugih tih partnerstava i pobratimstava, znači u toj nekoj Twinning City rubrici, mi dolazimo sa nekada zajedničkog i kulturnog i jezičkog područja, mi se razumemo, nama ne trebaju prevodioci, volimo iste stvari, ako hoćete, mada ne volimo govoriti o tim negativnim, imamo iste probleme. Samo sam htio reći još jednu zanimljivost. Direktor Narodne biblioteke Vuk Karadžić je studirao u Karlovcu. Njegov pretpostavljeni je Željko Tomašić, kojeg smo mi ove godine kandidirali za plaketu grada Karlovca i dobio je plaketu i baš je bilo zanimljivo kad smo se sastali. Evo sad, pa smo to saznali i sad Željko na Facebooku sam mu poslao fotku sa tog sastanka i bio oduševljen i rekao da vas puno pozdravlja. To je baš neko, svijet je mali, ne? Svijet je mali. Koliki bi bio doprinos ove inicijative pomirenju i saradnju u regionu? Pa mislim da je manje-više region pomiren, postoje neke interesne skupine koje žive od sukoba, mislim da njima ne surađujemo i nas to ne interesira. Mi smo se zafrkavali kad smo dolazili u Kragujevac da nosimo pumpi Peti Čekića da porazbijemo sa ćiriličnom pločom. Ali u biti nas to uopće ne interesira, mislim to će sve doći na svoje, bilo je puno gore prije 10 godina, još gore prije 20 godina, mi smo druga generacija. Naravno, ovo što je pomenuto može da predstavlja ono što radi, ne samo Milenijum, nego mnogi organizacije civilnog sektora u Srbiji. Mi se bazično bavimo demokratizacijom, znači to nam je osnovna oblast, naravno ima tu manifestacije i slično, pa već tako ide, ali u principu proces, kažem, zapravo inicijativa za mir i poverenje već kako ide, to je proces koji traje. Uvek polazi od toga da se prvo završe politički premisi kao što je saradnja sa Međunarodnim tribunalom, pa posle, znate šta već, da otvaramo teme, međutim, i ovdje gledamo sasvim pozitivno. Ne možemo da kažemo da nas ne interesuje ili već kako ide ili kao da zaboravimo u sistemu, ne znam, nije se desilo su se neke stvari, mi sada pokušavamo, kao što su tada neki zli ljudi hteli da naprave to što su napravili, mi sada, kao eto primjer potencijalno, da kažem, pozitivnih ljudi, želimo da idemo na pozitivne stvari. Znači da, pre svega, mladi ljudi vide da su to ljudi kao što smo i mi, da smo, kažem, vrlo slični nekim stvarima, da treba da idemo ka, kako bih rekao, vrlo pozitivnim primjerima saradnje, a, kao što je rekao Marin, neke stvari su se desili, to stoji, ali pitanje je sada da nećemo mi utvrđivati odgovornost ili slično. Mi jednostavno dolazimo iz sasvim drugog sveta. Tiče rata u Karlovcu, nekoliko knjiga smo koje se bave tom temom postavili u Narodnoj biblioteci. To je jedan pogled po nama kojeg ne vrednujemo, svaki čitatelj neka vrednuje za sebe. Ima tu vrlo dobra knjiga, posebice Dinka Neskosila, našeg fotoreportera, i drago mi je da smo dobili knjigu i vašeg fotoreportera Rausa,
koje se bave istim vremenom otprilike. I ako želite znati kako je bilo u Karlovcu za vrijeme rata, posegnite za tom knjigu. Mislim da, ja sam rekao da nas to ne interesira. Ne interesira ozbiljan razgovor, ne razbijanje ploča. A ozbiljan razgovor je uvijek konstruktivan i nikad nije loš. I neće uroditi lošim. Ja bih želeo samo još jednom da se ovako zahvalim ispred žurnalstva kao igrom slučaja, ali ipak formalnih domaćina, našim prijateljima iz Karlovca. Hvala vam i što ste došli ovde i kažem, ponudili ste i konkretno.